Article 3251A and B. And I'm activate Article 47. And I'm a grounds with 5 key your friend is saying a nientia mijinaso. Me we na me ma about 7 specific incidents. And I feel me did 29 videos and audios as exhibit account. Me ho na wo me bele ba ye no and I'm responding say monsaka. Me ho no man na wo sending me we say me nyawi letter from the director of finance. Say ye fat funding meeting. So myself Dr. Charles Jamana. Myself there be and yet Dr. Jamana ye treasure national treasure. Director of finance is something and more. Enti omwa fat funding we no omote ye it was Dr. Tina, General Secretary, and as our Director of Finance, no. And myself, and Honorable Kennedy Ohine Japan. As someone General Secretary catcher me say Kofi. Unim say party ni baby a yigina nenye. On sema wo de abane nso ye ne Honorable na e ka say Honorable age atum say na emu bebre ni wo hono ma na ye bitterness bi ne anger ne political talk about going forward no on can say bi na emom no wa request say yemfa ma eye disciplinary committee na disciplinary committee enhwehwem ba wunsu nim say the moment ye dey asem be ko disciplinary committee pe no Honorable has to be suspended until a finality is made. But baby I am party na kwakodu no e form onye entisi ye ne saa na wa hu say obi owo party no bia nso wachitaafo e dey he beba entisi wage atumu de a ene nka ye menso ha ya ena menso meji tum because me wo party ne hodo because already na matro said this petition is not born of malice but said ye be ya party ne nkan konti meji tum enti wo watu mefo amamaji atum ene wo se abronye akoka sema mebi atia unti wo de watimi a refer to the disciplinary committee enti me ya futuo na awutu me na wo ya me krokro de joana enti me I am using wafidie to sound a note of warning caution at the ama general your friend is saying we ni say me nyini say nsem abronye kan ye no sebe eto ne Honorable Kennedy Japan e ka kire party ne party mano even 10% kura. So if you cannot suspend Kennedy Japan, you cannot suspend Abronye. And if they go on to do this, me count na any party near be a movie e bejai. Mesa Bisao. Second Japan, dear ya, or they come neck near year is almost a letter in and baby. Can I sa kwesi kwatin ne paragraph no mo so kasa no. O kan bi so fa ho. Me say hwe o kan ko obono kura asem o ko kan kire bono for delegates ne say say krabo wakọ onenam ahimfia ma asante hia ginatum endi so omoto abama kramo no be di president a omo de ahenie ne ekọ asante. I have the video and the audio here. Ye wa ha eno no nso ken so bodyguard ba ko nso akopeja okita ye kan say pump action o clock say edu da ye beto aba na ono onto aba wo di krom obey observer ewo abronye ye constituency na so di nkwase asemo de a na sa akwa no say oye video ni na won fana ni ma mo. You see, oh no I know him, don't worry. I know no say blue light ase ye minimum no ntie men ha ho kra minimum no. I'm also on the central region your friend is in platform minimum no. I know him more than anybody. Until the whole issue ne say one who say mema say be ho odin kakra no mo party no ye ne o ma ya dwuma ache oh but many am pese me kan say baby a yen ayi adu no me nya sure say abronya akoye bibia atia party dawo abronya nya bibia enti media ne am kan say se betimi a mumma ye nyina ye nta mukutu mi medikia ka say ukọ upese ukọ enoma kroma ye nyina kwanso ntiti prebo ne enti ameka saa ne say obia obedidi atem aspirant bi obedidi atem aspirant bi obekọ so disaffection bia no saa aspirant no onim deep down in his heart say eja dia obewini because we obi a obewini a you will not do this
enti adidi atem ne ntokwa ni na se ye kase ye bedi akira Dr. Bawumia na be affect no because ye pro Dr. Bawumia na be win 20 your friend say 31st January nipa bia ni ho no mo no onim so be win a obeye niema a betete party no but ma me nkyira mo ade amunim omo obibi your friends agenda 2032 the aspirant themselves know say Dr. Bawumia be win but say ni omo ye ni say yen demonize na ne hunya he said your call be fail na amaya beye saa de ne na 2015 afoko ne same crab ene ken kwabena Japan yes omo ya omo tena ase ma akwadwo mpiani they had about 16 meetings ekwan omo be fa so a ombema na Kufuor wa fail na ne ho ayi na ye friend say enkrofo mfa ne nkobiem no omo de alambeba enti no omo wo bibi friends agenda 2020 and that was the more reason why afoko same crab and then kwabena Japan decide say yenyan kasa yesika ayagege a ye de atua dues e de akoto bank ye two bank accounts na no the embargo too so mo ma ye nkoyi sika mpo na se bi yenya bi e de ama that time 2015 ye candidate na Kufuor amode ye campaign it took Gabi ochira sare da ako ene Franklin Kudwo ye na oboye yemu e na no mo ne nam aburochire e ye sole e pesika e de bre party ni so na Kufuor no mo fenye campaign until say ye suspend e wom no na over about 9 good months na yentimi assess yen kasa yen party account aminu mi any dues musumi bia na yate yen sa ata mo 10 cedis na mitua 20 cedis yete me 20 cedis every month yate tie ni nyina chi na akogu ho no akwabrane ayo mo adwen se enti omo ba ya ape na omu yi yen director of finance edi man ye papa ya na owo ye friend say adentai omu yi na di so omu make sure say said ye be ya yentimi kura nkonko yisi company ya their campaign so they are clipping our wings. You see, and that is what they have done again. They have had about 9 meetings. In the past 3 months, almost having 9 meetings. But yen de yen kan hwi na emom na emre na eba beso a na ye start see the videos ni audios ni pia. Then people will understand say you won crofo bi a omu ni party ni hodo. Edion. Entimedia ni amesere mu nyina ne say let me tell you something. Sa sikatua na omo ka say ene ba say ye tuatua na eba sikatua na me ka kire o say Dr. Mahmoud Bawumia kampo bia ni ho betimi atua sika sen yen. So omo so omo pese ye mpia sika. I'm telling you, they cannot pay money more than this. Sabe, ba kuna ye kwa koto no. Na ken o mahe, enye 200. Dr. Mahmoud Bawumia camp ya ma 400. Sika bia wom so betimi atua bia and we can pay more than that because yenya ye di Dr. Mahmoud Bawumia chi no. Ya bobra, enye political ye friends party bra ya boy bra ye wo ye sika ye betimi a help me nada me I can take care of my constituency because I mean me tuya me constituency 635 for ne car Brian Champon tuya oso obetua o tuya all the 275 disika me metua ma me constituency no ono ntimi ntua sa because ni na so de ne so ubetua bu akwasa afa kotua ba bia enti yenu mu de yenu ya wo ho no mu me na me ka kire ye wo ho we will adapt some of the constituencies and pump money am wa hu se ba sika nko de a na sabi wo sika sem vice president 2020 kra no said ye mu bi esi cheers kalwo enti minua the whole issue ne say yes utan okwaduo ayi utu akurafo na utu momone nsofo enkrofo ni biye didi akire ni nso boy from 2020 because sika na ese nkekọ from ne bi anko but you be hu say sa nipa ni bebre nso didi yem papa Dr. Mahmoud Bawumia chi 2020 die eye nyanko but minua ni America ni say are you expecting Dr. Mahmoud Bawumia so obeka kire o say me ni mechi ana dabi ontimi nye ne sa but the best thing is say mukwa no wahu nipa a wo mana me former MP say ya okọ kasa ma nobody obia ni ho Ghana ha no betimi aka atachia ho asembo ne se onabo atachia wadi abansi ka sei okoyese ontimi nka etu ono ogina ho no kasa ma Dr. Mahmoud Bawumia he will hold some form of integrity but nanyo no kasa
enyo no kra na akoya national security a eba ye kra enyo na eye no lawyer. Yes. Oh, enti minua. Ubehu se nipa ni bi oho no ma okokasa no. Constituency executive asebe omaye niema bebre. Me constituency women organizer. Otimika se sebe ne nyonko ba kasa tia na ema for no wachi wom na ade wom kokot. Say yakasa tia meanwhile emra wo bepe we na otimi didi MP former MP atembo bi anka ne hwe. So what you say? A hantan ne ahia ne ade e wo me constituency. Ti me maka kire ye MP say wo pese wo koye campaign ma Dr. Mahmoud Bami a sa wo crop of constituency executive inform nka ho because omo ni yetu omo ni na adeda. Enti odu om ko kan ho krampo a wakosai asem no. So what you say? Enti the last time na me MP wo US a opese enkrofo koyewi okofa afanti akwa MP Kodua na eye Atiwa West MP koko na odi wo bae no mu lead enkrofo no mkoye campaign ma Dr. Mahmoud Bami. So what you say? Enti o ye campaign a baabi wo ho enfo bi din eni wachi nko. So what you say? Because say bia me say yemfa ne say o de me come me constituency ebu akwasaf na de me ko na say ombe ka me ho ase mama ama ebinum eni machi emfa me nko ebia edu kwa abra na o de me ko na wo kwa bu akwasaf ebia ma ye boni bi ni wo ho no menti nkrofo mpem asema na de obi fufuro ko sa na ye campaign. Okay, God factor. That's a for anusima na sule mrambi. Mini amanu asidi dada na me pese obi bebam keke na tese ka mejai. Se na Ghana for me church mo chimi mamojo. They say NDC for the Ghana for agune edi agro. Na se me pen for bube se yade di ma nyansani na nye kwasea. Ghana for say amemwa the say NDC for ebo no enti papa no. Ya say Ukuyeto no ye press conference. Na what can be say Sadi Petition no womaji on humanitarian grounds. Woman humanitarian grounds no asiye womaji any Nigeria asiye. Na fe on Pan-Africanism no so Ghana so many den. So say woman Ghana grow up to pray. Na sabe Nigeria enka adisen African Union no ho ya won mo enkrofo ye deport o mo ye do mo ba Ghana na enye Nigeria sa Pan-Africanism no a kwa me nkroma beso mo denden no sese ye hwe mo a ede ekosi hene sa tam no ogigina mo no na Ethiopia ne enkro no countries na aka no mo de omo sesika na ekoshipo say free education senior high school ya nkola ekoyi munya sika en sponsor wo maduane wo mo eto books hwesani ya mosi placement tisemo de sell no completely munya sika eko New York na mode what the same a party talks ekosesika akwanya na nado oye mo abandon nyina hospitals ya wosia enka daachi sa galam se ya mo we oye nenne ya dia ebeba no betimi akọ hospital no o magye wanyina ato ene o mode nam o de san buruchire ene o mo twa nkotompo etum futuro egumwani na mo gidie Nigeria ni ho humanitarian grounds no denti ni emfo mko Nigeria na Ghana na modewa mo ba na da bia mo baba sankrofo ehu ka sikasai 50 amakwadwo nkeze mo biye yo number of detainees bia Trump pese wodo mo free America no mo ji o ma ba Ghana ha na kese ye ne ye bebu o ka sani o mani mo asiade nenden sikaze mo de dwuma ma no ho no mo mfa nwene ho na mo party no na mo dwene ho ne mo amobotom
say senior mo pese mo yo man no anase Ashanti region no anase cocoa growing areas no mo pese mo ye ho to say esrem emre bi beba nsuo kura se bi mo ne ba biare no mo nya bi enware mo nya bi no aduane na mahama hunu se saa se na yese no o sei ama Asante asei na fe agu MPP party no so ma already no ma me ati say MPP party no Asante for party enti ye gu no a na Asante atofom mo si obi de ne kunu akọ san holidays enti montias ye mo afaso ayi san chief justice no mahama wo kọ san New York no ya wanko kanya sasem bia no e ka be na ka se na mo boye wo ko gina wa ka se entokwasi o ma bia mu ankwara no no mo sofa mo o mo timi lusu o parents o mo timi lusu o mo hopes no o mo future atomsium o mo dreams so na atomsium na mahama se ntokwa no a wo pese si Ghana no na saanse man ko gina United Nations no yide ko gina o kan na nyansa be no mu wuntimi ma asumdwe emma o mayi mu mon kukuru sika e dia ko se mo de ko ma Gaza fo o mra Ghana mo am krom humanitarian grounds na mo kanu muntimi mfa enko siesie ho na o mo akoye ahoho wo de se obi manso Ghana for motrawa ma NDC ase wo manu because mahama no can say mo ye mistake na say NDC baso o manu obeton what started ton ye ma Burkina Faso tops no ko for ma back o say o manum na da bia me ka kwa me nkoma mamu no say na sa amna no sa ho o manum ana no pe because no onim say edu say ye election no a ho no be vote amano every country bia nipa wo say Ghana edu ho be vote amakwa me nkroma amna be president say mahama kwan opeso fast no o ma ho abegu o manum no ma register wonum na ho ni na so mo eto motoma NDC nto mo nipa na begu o manum ho na election du ho a ye botu amana no atena so afebo na senchefo amoma kotena ho a okuja to kanka we no no muhunu nyansa enhunu se sa Pan-Africanism no embiye nkosi ba bia eno anse ye kase kwa amene kuma kwaji independence amaye independence o bagima nda bia me kase senka wo follow democracy anka nyane se na ye brei na sebi obi o ya dictator no na ye pese wo mu wo man on tena so no on se wo man no Trump ne ma wo ye no ho nyina no wo say America because ne wo ye nyina no sa tariff no wo no eti se ne okuta or say ammunition no de organize third world war because wo bia ye war ansani ye ni emra ho sore na or say research yasi enti abawo ni nyansan kase wo trans no ye plan future plan say amemu ab Trump bo no adi ewiase nyina be ko research mu aye ho ba kiri yi na mo amemu amu bu amo NDC mfo nkwa na mo peso mu didie no asem research ba say o man no ne ye ni dan na Ghana fo ne mo pe ne mo nya no nyansan ni ne di adidie ma no na yese be kwasia onu be gina wa no didi ni patem no wasan ka se so obi didi na temu a yankwachi no ana se so ohunu se MPP ni bia approach for nkwa harazi wonum se o ma no ye koya na ye bai approach for so mbo ye ho ba no wo mo no entimi hunu se wo mo wo ho ma o ma ni nyina na yese o mo wo ho se o mo protect NDC for nkwa Wamoko New York no kase no mbo ye so omo ha chata private plane na so omo de commercial one ko ye
And then more senior or the same placement of a Korea SIO. No many young son. And could be what in the free as anti-memo. Echo them so on Korea what they say. They Yansa home. Musisi adanya musini say ewura mu no. Na na ba ya otimi convert ekwa we say body na amemu papa na adu no mo ne MPP eye no mo se mo mpe ene hwe mo wie yi o. Yi mu amemu ya sese wo mo se wo mo akra ye twog nto mo koye new city no a wo mo kosi na kase wo mo kosi ama NDC fo nko a because yi mu amemu wo yo no sebi koko no a wona nanom mo eba be di pa ye wo san abusa no eno ne nemo se no yi revenue a egina so ma mo ye de hwe mu school na mo for majority wo san parliament no eno na mo se no ye o na sebi emne bi beba no na o ma no akwere se esreso Ashanti region Musa pese basa yoba Ghana for ne mo pe ne monya no we ne mo emfui wo mo ba adise ye no mo ba da bia MPP siesie na kwasefo ya ba gwidagu sa na mo pe Ghana ye mo bo